Il-Karnival tas-sajf ġivarat il-ġimgħa f'Buġibba b'serata mimlija kuluri, sfin, mużika u briju. Matul il-parata karrijiet imżejna akkumpanjati minn gruppi ta' żeffina taw spettaklu tul ir-rotta. Il-mużika u sfin komplew iżidu l-atmosfera ta' festa. Tul it-triq ħafna nies, familji u tfal inġabru biex jaraw dak kollu li kien għaddej. Amazing, absolutely brilliant. Yeah, it's the first time seeing stuff like this. It's very beautiful here in Malta. We're here for the first time and it's very great impressions here. We're very, very surprised and it's happy to be here. It's amazing. I love it. They are very special and we don't have it in our hometown. They're beautiful. Il-parata bdiet minn dawret il-Gżejjer u komplet tul ix-xatt fejn il-pubbliku seta' jgawdi spettaklu t'14 karru. It's amazing. We didn't think that this was on. It's really good. There's a lot of music, there's a lot of lights everywhere. It's pretty good. Niġu għal-karnival għandna il-festa ta' Slima. U dem noqogħdu awra, u dem naraw ħaw ukoll. Niġu għal holiday aħna għax aħna minn noqogħdu l-Ingilterra. U allura niġu naraw il-ħija, Slima. Amazing. Lovely. Absolutely amazing. Yeah. We love Malta. We'll be back. Il-ħadd l-attività tkompli f'Marsa Skala. Din is-sena Witilajn, grazzi wkoll il-Kunsill Lokali ta' Witilajn u l-Sindku ta' Witilajn, ħanamlu defile differenti li ħanibdew miż-żonqor l-erja ta' fejn il-pixxina, ħaninżlu taħt il-Knisja ta' Witilajn u mbagħad neqgħu għaddejjin tul ix-xatt ta' Witilajn fejn naslu fit-tmiem il-weekend ta' Karnival fejn għandna numru sostanzjali ta' karrijiet qed jieħdu sehem u numru sostanzjali wkoll ta' kumpaniji ta' sfin li qed jallegraw il-poplu. Il-Karnival tas-sajf huwa organizzat minn Festivals Malta b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar u Marsa Skala bl-appoġġ tal-Ministeru għall-Kultura, l-Arti u l-Wirt Nazzjonali.